mushomisi ebi bigambira ubwishomero rubiri risima abashomesa n'abeegi aha gukora kurungi b'ekyamushanju barikwihayo abaana bano omu idara ry'okubanza ekitakabahoga kandi osingire aine obubonero mwenda n'obwishomero eri riri omu mbeera mbi munonga. Yana ne old fashion metibi rehabilitating rumunda kurwateho toyi kumara abana n'abasharinga n'abashomesa. So mwana mjeni kuwa rukokwe ujugo kuwa tuganira n'ishomero ryo no gukora onkapere facilities zitu ninche kandi situineho ziyo no gukora kandi aturushoza primary school egize enrollment nyingi tutekateka ngo twakwirwa government ekatusapotinga katwongeramwe bizimbe bindi na nebinde byakabuyonje binagambaho ishomero ryitundiza ha mutindo nariyo no shana kamashomera gandi. Mukuru w'ishomero rya Rushozi Primary School Benon Mpamzo hino kushaba okwahira abaziri mureke kusukurwa omuntu akiza akakubiyariya ati aha tuba kushomesa mwene mwana okamumuguza abo kwatahanje nko mwana wanje nonjwera aho zinga atoshaba abana batangiye kubasuhuza abo kwenda ngo bashome so aho wamusuburiza etwalo yenda kijya kigura ababanga mu kureba yere ebyiri sabyamani bona barjara barga aho kubariye wibirisha ba cha da obwebona no bwobuki bwomushomesa. ishomero eri tiryine kamna n'ebyombeko kandi abashomesa nibaja nkoje ngu bino obuhereza burungi bakabire nibakora kurungi okusinga ha ine capacity yo kushomesa umwana akakorire kezanani akakora mukaka akakora zinga kunga kushanga tukozesa resources twinenche oshanga twakora bike ngo kutwingana. ekiri kushasha ba Rushozi Primary School no kugira ngo bagane mashomero bagombekire ibintu biri kurenga bina konka bo babarekaho gasha kwa Michael atwakiri.